O te whatalpatu sa moe lau whawhanganga ni tūlau re piapi. Maruru atu whaisitu ai le titi o tātou ia sa tuatua noa ne nei a fiafi. E le lewa o na taunu mai whale. Tuina sa o atu tātou whaasalaunga i le whale ia mōlo tō sila fia pēr. O lea ua o bātu tātou teini ia o suma 5 minute te eli tūla eiva. Ia, pe foi sin tātou tūla man awha, ia po sina lua foi tūla. Ia, tātou te tala i foi ni mea te tupu le nei aso. Ia, ma tūlanga o mawhapena. Ai, o tele i amtalia foi le tautua man au nanga. Ia, o te moi whatala whatu. Sa mole at pele. Ia, e mai ai maunga te tele. E mai ai le lawa sin sina o ta mama tina mātua. Ia se ia pa ia lava, ia maunga iti, ia po le whana witi. I to tonu o tātou anu, ia e mese fo i a whafo nei. I so se anu whapea o na tala whauto iai i a Samoa o a fua mai ia i au matua i se i pa ia le whanawiti. E le ngata i lea o le mea ua whatalolo iai i a le atunu. Ua whapea fo i o na nga i atu iai malana o whainga luenga. Pe muri ta i lava le tala lei i le mea nga i so se Samoa, so se itua inga ta po inga. Nyoe, o isi kalisia i pe i o i e ami atu whaife au mai Samoa, o isi i a ufa pena rava o na onga whaife au i tutonu rava o tunu pe o na iai. Ia ma le to tele lava o i tātou wa pe anga i lava i lava nei i kalisia pe i muri ta i a tūlanga o i kalisia pālangi o lo iai lalo whamaru e kāri pālangi. E le ngatala ina o lato atuina ia ni lotu Samoa. Ia e whengofie mo i lato te whaongaina facilities. Ia po whale o e kāri pālangi. Ia e whaauaua e lato tele to e tau suen whasa. Ia le lava ua lango tasia i lato le whaongaina o facilities. Ia na i lii matamaitai ia na i ta māmatina pālangi. Ia e whaauauai le tautua alo tātou nu o Samoa. I lea tapo inga, ma lea tapo inga. Ai mo i kāle sia foi e a foi. E tangi i 5 lo latua tinai. Ia e langona i tino le alofa foi le leo na ele whengofie. Au o lea. Ia tātou te tapu vai tasilava i lana au whaingaluenga. Ia ua whapea le mārilenga. E anuifo ai le pala maia mamaru mai whapena ia tātou te anga i lava lana au whainga ruanga ave iai le whaaloalo ona o le atua e oure ngā ruanga. Tu sala a tātou tua i tarasa a fui lele. Tātou te ave a le whaaloalo. Matau le fui o au whainga ruanga e la se sengam tātou, pei fui au tātou. Ai ona o le ngā ruanga le atua. Alai on tātou ave i e whaaloalo. So sala e tātou te ai iai o le atua i au le ngā ruanga. Mafuai o na whapea i alo tātou atu. Mao tātou tangata whea ngai
ia man au whaingaronga pa ia le atua. Ia, o manatu sa mo le fuua a matalia la u tautua ni nea fiafi. Te ariva, tuai. Ia, o le langona lava ina ia mawhai o na whaawawina ia le vaenga o le tautua. Então, mai tu tatu temi matem o le turala wa ye o sumareva ni te teli tu laiva sa mau eta leono ta le fitu ya e mau lo male lo tu mau fale matina io e pifa ya mana ya le faima o ese tu le fale io e fa maluro o ngau ya io e fasina tina io once in a while ne fula ua mai ale tina tala noa faile me ai faile piti ele la butonu me fale ia o manatua ia e au pea ona whaawau ia le ngā luanga longa puiri ia ua lavala utu fita whafonga Samoa. Ele na wa to te lea i matu o lo whaia le ngā luanga tautua ia tam whailava ina ia fou lau whaalongo, fou lau whaafonga ini tala ma whai ono matu sufi nai o tu fina ngalo ma ia ma whai oisi rangata. Pei o le natu vai surta o tole moenga, o le sia to ina o le silo matua. Ua piu whato to ria lava fule le pawale me e mapu yelo na mafau. Por kalame nei matu te ngā ruu e tuai. Ia pe te me atai, e te me whasia mai ai. Io o nai tangata fui ua matua ua le fule upu palangina e awi nai tangata whapena pi ua very sensitive crouching piu tau whapena nai tangata o sepu atua sina tatala ia piu whapena ua le hao fo ina fia masapi mai i porkam ia whapena langona io e li tatunga po le levo le po le afiafi po le tai au po le auli le mwhenu ua bese maru fesili i le pule au me uma na te whana nea si tautua o le awhaia. Le atua no mātou tamai. Mo le atu le angang whaftai tele i lau whiu. Whaftai ua mātou au liele ni vaenga o pō na fiafi. Ua mawai atu le malama. Mau atu le lasa na au mai le mawhanawhana i o mātou tino ma le lau ele. Au mātou i le ni tū lao le pō le fiafi. O lewa le fiafi. Ai te talo lava i lau whiu. Po le ale taimi. Nen whea o nā ese po kalame ma le fisili atu ia te oe. No mātou batu o le vi inga ma le whaftai ia te oe. Whaftai tele le angalile. Ia, a o le fōua a matalia ia tiu te mwhaiva masani le nea fiafi. Uina mailo ngang pa ia o lo whesosoni si. Sosoni le tautua o le awhi nei. Mangalo i mātou umotu pa i o i te visore i matwhao. Amen. So, me whai atu tatalu, so mai atu telefoni. Ia, uilea, ia whafte tele. Lea ua. Le ia le tatu whamua, angele whamua i tatu mtaisili. Ia e manui ai mea tatu te whaia. E whapena la vole winga o tangata fule le tele. E loa e si te mi maalia e si te mi. Usau ne, usau fule le mto i ta fia aia. Mo ia no tanu. Toa tato e manatua e ai li whaisa talotu.
Duiti uman me ai. Mon mole popole sa oile upo te mana tua upu na siutina ia soi matulai timi sole ele so solongi me ai pi o tala fu ia nei matu tu ile va ai mai lota nga o me ai lota salu ai matu nga ping yo tala na fe me se o femine la ma ko ele so solo me ai ata ai fu la mata tautala fe mai senga o fe ele mutu ai a fe mutu tautala ia ata tango le fa senga tu se ale fe mai e lua mutu o le mutu ai mana mutu tautala a le winga la tala na fe mai ia le au mata tu a o ai lo awal ai tautala ele se mele lele ai tautala ai mese la vala mele tautala mana mama la tumuro tamutu la tamam la ya lu la tarno ata savu la tava ai mole palangi pe au ina ai ile ai ese palangi te va ai la mudamu mali fai mali e matala no ta o so ila tu tonu meio fale ai ia e fa pena ya mese la pe fa pe o le fato fai se masaninga ile bar tama martini mese fu temi fuanga fu temi mato tão fai fo e fu ma ua au tarvo ya au se fa inga fu lele ele ngata na tiu la ta ai asina ta mai ai ya fu lele sina ta mai spunyatu pa i fu ir tiu to la ta ai na fu i tiu mele ai ele yo artina automati pi fulile pi ne elisi na te ia le ua pi se ai se palangi ini ya na ua matua le masani ua wo te fulile ua pasi umi o fewai wo le to yaila ne fulile o teu ai ya tu lu do fa so atu ta fatu aya ilunga ina wo umane ai ma ona fo winga na do langa ile ya na wo mo no fa ya tu tratu nu ile fatalo fa po fe la va se vanga o le la langi o fa pe ona ma futo me ai tu tu ara si fo o ta ya fo ile ne vanga o aso lua ne yo o le masina o e foi you like no fatu wasoni mua o nei aso toru tae aso fara loa o le aso whainoaina o le tuto tasionea tu Amerika tusa le na utau pano toi ana po o le 1620 so tau sanga 1620 tau nu me va ale le Mayflower in America ai o tua na di tam the city old city na pina no foi tanga to pa e naso e tu tono le ai Florida o le city ta o le Saint Augustine pe o le ngonga e o metemine au li tonu mai de va ale o le Mayflower 1620 ia tango la fa ia la ma 1620 ko ese mai le fia to ese mai fia ne 225 o fia 400 point o siri ma fa se to sam talu ona tau mai le va ana ta o le Mayflower ne America ia pe o ina de ma fuile so fa you like mo lo si fia na la vivilu ai tato ia no fone tu ia ma le history tala fa so pito o ne tu o America ia mo le ropo fe fa le immigration rate o yo ia ma no kings protest le o le to vai LA ni o eset LA sai le lo se nieko tem ia te lo foi o to ia I was salo po wa nga ia tu nisi stete ai o fodinga na o lo ia I le tu langa nei America ia maritam fai
e whaamamā le mea o tangata sori tūrafono i tutono nei. Ia o whainga lava ia whaare malo, whainga fo i pe langa o leanga na au maile ana watau ale i o Donald Trump. I tasi le vaenga o lana ana watau po lana manifesto io e o le whaamamaina mo meo criminals o illegal immigrants, felons. I o tangata na e takit ia le tamaro le mala le presidente o ia timinei. I mana na foi ba ai i se wha le linga umana sau mua le sau mua le ei le lana tala fule le drain the swamp. Ai o e se palo ta fai inai. Wa tasi na talante te e tangata. E misia ina tu o levan sau fa ia le parliament le nei tu levan ai tonu o vaenga o fai Amerika. Ya mana vaenga fa politiki ua pei ua va ai mai Amerika ai mai se tangata fui longo Amerika au mawarulunga. Na le winga o le tala le a Trump o fai mai o le drain the swamp. Drain the swamp. Ia, whapero tangata nei. O, pei ala o mātou le whakatau mai le tala. E mātou lia nei tangata, they've been there years back. Whai mo nā tō rungan, e la o sau le ai whai atu le drain the swamp. Ai whai ina, mantua len whai ina lana whāmo moto sanga. Lea na tu e sau nei rola, le fula o tu e whawau temi nei. Ia le fula o sau mare tu e ngā mele. O lea, tam whai ki lingi a toa Amerika. Ia, e whai mea to tino tanta e le mwhen tupu. E le ma whai na tupu o na o le tūlanga fule le e tupu pea lea unga tupulanga, ma lea unga tupulanga, ma lea unga tupulanga. Io e, a o winga na o leo langa tātu te orla ma tātu, io e, pifuila o le COVID-19. O whai le vevela o COVID-19. Io te ia wiringa ngana fule le let's live with it. Ola, tatu ola fatasi ma le COVID-19. Tatu ola fule le imagine o le COVID-19 ia o le flu pia o le umasani. But still around and still new variants. Io e temi e o mai ia variants fofoi. Ia e peo pai le melia. O te manatua i aso le afetau sama. 2019. Te lefio manatua. Di taimile na. Alai o te alu at the studio 5-6 days a week. Ia isi taimi. Ia o te alu at the studio. O te popole a fuile le manatua. E tu whama tu whaingarunga le studio. E tu fuarta, e la tuarta te ia, e toru mics, whanga. Toru whai tua le mic lai tua le afoi. Tua le IT. Ia, e watu nga teimi e ta te whainga le mic tat mautinoa ia solo le leima wapen. O loto manatu. Ina ne, ai uma le leia tu le COVID-19. Le telefo yo tala tangata whema ia teau. I le temina. Ina ua whai atu fu le tala yo e whai tui. Whai tui e tela tangata whi teima ia teau. I le no forma tu lei le vanga na whamanatu tangata whai tui. Ui o lea. So tele yo o paanga. O te fel e lata iai la mafuta. Ave il COVID-19. Ave il COVID-19. Ina iai Amerika leo te tala noa. Io ofo ina ia uo fai fi au. Ave il whama i le sori. Ale winga le nuto e reflecta nga il mele. Le aise aso, toi titi ale aise aso te ala e fuile le tai au. Le atausu, ia pular, amunga dungan afai. Te uso tata te lato e lunga Facebook, pe saufu i lunga po le ala vale be sau. Le misi le aso masi tangata o te masa ni ai.
very close. Kia le misi se aso. Le ngata ne na sau se tala to atoru se ainga. Halu di temitas. Halu di temitas. Le ngata ne na sau se tala both mom and dad. They left young kids behind. I saw sola. Oh, whainga malanga ia. Tau tia COVID-19. But kanga furola ia le e uia inga matau tia. Ai le tai o se miliona tangata na mali liu le whama. Io e. O ta tangalo le kampea i le ono miliona. Le anga whaasao loa ni tangata o Hitler. Piu Hitler whasioti lau e pelo. An matua to telea. E whatupu pe le atua longa nu. Le au iutaia wapi o le au iutaia lavanga take di ai i ar te malo Hitler. Ia whasiotia. Malana excuse tangata nei io en whasiotia Yesu. O le excuse na te malo mwhai. Ia i loa mudmulia. Ia i loa. O le loa le lei Hitler. Le nā turo tangata nei. O tangata iutaia. O tangata i le ngata o tangata atama mai. A o tangata e a foi. O tangata whaipisinisi. Le atu Europa atoa e taula mua. E suesu e nana mea o se tiu. Se iutaia. E o foi tonu Amerika. Tele le au tiu singalako inventinga lea mea ma lea mea. Ia, e mo ia le arta tu vai le atua marona nu. E o foi la pio le mela i nei. Le taua o lo fai nei. Ia, ua fai foi ua tupu le manatu lau Kirisiano. Ia Israel. Ai fula ia Amerika. E le tu au noina la Amerika ia le nu o le atua. Tu sala po le alfa mai o le atua e ama ia Israel. E le mfaina vesia e le atua le nu na tautoa. O le nuu na ia filfilia. E fai Israelu mo na nuu, e fai le atua ma tua Israel. Ia, pei o na itala amata na e tau amata tua e tatu por kalame i le nei vaenga o le fiafi. Mana tua foi. No fai atu foi le mele o fale foi e fata wai ia fai fireworks. Le na olo o iai le fireworks put ane kasi au lotu pai ngoi o le tai au fou e le o si ufonga o le tai au fou o le kalesi o lo ngalu e ia le sunga de whaifi au ia time lau fili e manfatua ia nerisa lae e iai lato lae ngalu lua e le kalesi e te mine lato puti na Santa Ana lua tasi fa o South Bristol Street Santa Ana i valua fitu o fa. Io la ua tala poro na lua nei anga ia nei te tala mai na le lali se fulu a mo ia to atapuni nei se fulu pi mo se fulu AM 10 AM to 10 PM at night ia ele fengo fiersa i linga o tupe a wala tina e o nei kalesia au e lata ina lua tasifa o South Bristol Street i Santa Ana i valua fitu o fa. Tala na nafi, ia oro le aso e whailonga i le aso whaiulai. Ia fto atapuni e foi na ma whainga o sia foi au lotu. Mon mole tato uma o lo lata e na ia anga ia ne whatau ia sau ne whapapa ia po sau fireworks. Io e soso ni ave mo tamaiti. Pi umai io to inga puti e le whatawai mo meo iliko fireworks. Ele whatawai na o to inga me fo ie mo le whanau mo tamaiti. Sa alo tamaiti e lona mawhale ma ia o le vaenga na le kalisia tai o fo ia ma le latu sa ilinga o lo whetemi nei alo whangia. Anga ia ni ei telefonia ne i le 5 o fitu iwa wha lima o rua, 5 o fitu, iwa whato telefoni e te wala au iai, ia matue whasino e ia te oe, ia le address,
io e titi ai i mfai ona sosonia e ave esa sosoni isia e kalisia ia ma paanga tatu le tior me tai o malanga mai I tenure down under Australia me tai o hana lave ia o lana fale ainga fa savali o fai ai so au lana plate say of fato ni le so suma lui ulai no vai solea la sonai I matou ne California me ni Los Angeles area duas tau o le plate io e o le menu ia e au fiai o le fai ia o le chicken curry pork chow mein ham oka panikeke side orders ngai e panikeke manapua kekepua pai o le vaisalo panipopo and more te mau mai te le o le selection e te fili ai I le fale ainga ar te matei o hana utaua o Hana's Island Bites ia po le o Hana Islands o le ia le na plate sena whaatinoina le sa sumalua o le masina nei valawane I le telefoni 5 fitu o valu sorry tau le loa tu 5 fitu o ono fitu tasi to fitu te whawhama telefoni 5 fitu o ono fitu tasi to fitu ia o le nofuanga le whai ele address le whai e pick up ai o le 135 Cedar o le 135 Cedar Avenue Long Beach California 90802 o le Cedar tau te sila fia fo I le whale safu le sa iai ia le na mu asia kalesia na le second Samoa o ina tonu ala o ina tonu ai I tua le parking lot na o la fatino ngai ia le papa kiu le susumalua o rungo Cedar 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 ia o ina la fatino ngai ia tato umala vala tratani iai sosonia ia ile o kalame asia fo I tamatai e tatau ona faise life insurance mai e leo se tala tawane ai e tatau ona fai mo I tato uma matua feololo la titi e tutte lo foi la io foi la me lo no fo o no fai le policy au grandchildren e one oe pula pula tiny transfer policies na au grandchildren pe no fam transfer o se full mon tupu to sanga pula but you are still the owner o banga ia o le fafasa por FFS First Financial Security amule mole ia fafsota iane ia le li o mta para tami patilua I le iva fitu tasi tolu o tolu fa fitu tolu lua o le main product lava le ale insure le malitu ai insure le o le taua o le IUL por Index Universal Life paua le o le tuainga e mfai o na fai o isi uma life insurance la ku tele carina le IUL le to ia ngalava lo val awane ia I le telefoni iva fitasi toru o toru fa fitu toru lua fesili ia mo le fitalenga ia mta fara tami fatilua mai fatua ia siri fatilua ia ngatena o le auto performance te car dealer o le vaenga le mo la to umalava o le mafai ona tadio credit semia try years to manole in fam so sonia ia ti oe your credits ia ta vale le lei ia ta vale ioe dele tu ainga ta vale se tu tonu o le tila le o ta o auto performance ioe contact ane ia aiki manda o le ona na I le telefoni iva ono tolulua ono lima ono tasi pe te mana oe trade in lo sa mai se tawat fo ia tu le lava oe I le me fai a me na valawane iva ono tolulua ono lima ono tasi a fai ele o le leo credits
o le tila le ftau o e whaunga iai lo i oe wala au iai tala noa iai. Fiji Airways i oe o le waalele ma le company ma waalele malo Fiji o lo o ngā tele i tatu atunuu i le nei vai tau i oe o lo ngā due fo i ia se alo lo tatu atunuu ia le fionga ia tui whaasisina pese tā John Nico. Le alo tatu atunuu leva fo i ne tutono o Polinsia. O le leva tele ona atoro na fitu 5 sanga i le Metau Airlines. Lo ngā lue pela ia o se regional general manager ia o le Fiji Airways. O lo nofo i fia, o lo nofo ni Sydney, Australia. Ia, ai au maila na ngā ruanga i nei Amerika, New Zealand, Australia. Wala wane ia whaisau booking, pe te fia malama fo i tua ngā pasese se uma. Ia, wala wane i le ono tasi wha walu. Tolu o ono walu tasi. O le cell phone na i te mawai, ia le liu pesta John Nico. Ono to tasi, wha walu. Tolu o ono walu tasi. Ia pete wala au le ofisa i le ono tasi, lua, iwa, lua, walu, wha. Ono, 5 o. Ia pete i meliane i lana i meli o le Chan.Nico@FijiAirways.com. Ia, ole na, whafsota iane tui whasina pese tā Chan Nico ia i sau ticket. Ia pete fia lama fo i o wā mea te tau na carry on. Le atu ngā pasi se te tau ona tutongi e fia carry on le atu ngā pasi se tolu tu ainga. O i tu ainga pasi se e mwhai ona e fsiri o tau pito tau ngō fia. So ai manisi ma tau tau ta e fuala iai ia mea te avea i lunga waalele. Ia, na tule. Pauna nei waenga o whasalong whapisinisi o lea o te vai atu iai i le taimi le nei. Ia, patalo fatu i nisi o lo mwhai o na whelo i mai. Patalo fatu i le Desmond Pango. Ia e patalo fu ia mei avito. Pelinda Queenie se walotu. Talo falasunga ia e tulepa mata matatu i Moreno Valley mo le au malanga lea o le au sauni e tuua talo fai. I oe sa tai au le latua somulmuli. Ia alo fatu le au malanga. I oe alo fatu ia i lato uma. Ia manuia whainga malanga i le watu malifo i mai. Ia e mesia tue fo i atu i New Zealand. Fatalo fatfoi ia fepuleai Elisabetta Ferro ia fatalo fatfoi ia Luma Pauli Ioane Simeti Mei Avito ia alofaanga mata tusa alofa soifumia i lau fiontulepa aftaisua ia malo lava ia le on-site. Ia patala fo ia le tutua lau sifonga o le taia fo. E si tala malia le fato a o maua nei. Longo nei mai a. Nea lau ta penatu se mawhilo inga ma le sui fonga petalai o le tatu mota. Salopo le sopa reile o le stona ilina leo abatu iai Mrs. ia te mwhai o na maua se filo inga mare tatu o nanga. Ina le lei o na nofo sila fia la tatu atu. Langa e se atala e ave mai. E se la tala lefa o mo nei. Nei a le fifi nei. E au pea o na whailo atu i tatu atu. O lena whailo mai la observa. Ia manisi fo i tala mai samu. Ua sui ele vaenga ele malo tausi. Ia le tūlanga o le leto iai o le fonfitalai ma le sui fonfitalai i lalo le malo tausi i le lumana. Amatat nei, i le nofoinga nei mo le lumana i petai. Lea lafto a whailo mai au.
e se ia le tala ua mai. O le whawhitalai ia ma le sui whawhitalai. Le whape mai, e le I lalo le malu o le malo tafisi. E separate e se lava la ua mela na ua lai o na iai pia ta vale le malo. Le la whape mai. E se le whamatalanga ua au mai. Le ai ele o ave share ta vale ma whawhitalai. The speakers still have that vehicle. Papena foi la ia teia. Papena foi ia o loo maua pea la tutongi ia ma o loo le polina na o lalo. Ia si tatu si mau se ma avanoa I le aso nai. Tapsia ia avanoa le sui whawhitalai le aso na ia New Zealand, Samoa, Australia matou. E peo nei tana na mau fai le foi la wa ia tia ule tusi le tusi le loia o le loia ale whawhitalai. Le ua tu sa o le observer. I lana tau whaaleanga o lo whaiso o le terminate. Ioe. Le ua avi ele ora le eise taimi o te alu print mai ia le tusi. Tusi le o tusi ale loia. Le avi I pisi ora rua avi le observer. Le lautanga o whaitau atu ni I te le mea. Na o le la bai la telefoni. Vanga muli o te fia whaitau atua Samoa. Le tusi la loia ale a foi. Ale speaker. Ale whawhitalai o na mautara. Ale loia. O te maitai o tau papa. Le ona ave I le observer. Le whaatono le observer. Ave I pisi. These allegations are also untrue and highly defamatory of the Legislative Assembly and the clerk. In the same article, you refer to the current Speaker of the Legislative Assembly and suggest that his failure to step down has been followed by the Deputy Speaker, thus suggesting that both are guilty of the same inequality, corruption, and abuse of office or power, and again are highly defamatory of the Speaker. These allegations are also untrue and highly defamatory of the Speaker of the Assembly, Legislative Assembly. The reason why the content of your article is critically flawed is that the fundamental basis of your article does not reflect the applicable law, which applies to the role of the Speaker and Deputy Speaker and is provided for under the Legislative Assembly Power and Privileges Ordinance 1960. Langa vai langa ni ile memolo u se walu e fingerprint out tile watu pele mo to e taua na information ia ona lea ua tino mai ele source ia male sulfon fetalai e se ia me e foi la vele na venita vale ale lento ta u mai la verta vale ale mun mudine Wal whamtalanga le wa mai le real story le wa mai.
tasilana me te whaamau ni e se o tala le wa mai wa ave esepta vale male a foi male sui fo fitalai ele peia fo sui fo fitalai ele yai vo ilalo a le o nino le o failo mai ele ai ele ilalo o le whaamalu o le caretaker government e separate e se ala ua ia te le loa te maua se maava noe le stona ai ona whaamanino a chili la whaamalu lama e pe tasi le na me tau te tatunuina ai nga le ua na mai ulua e vastaru ai wa ave se ta vale male sui fo fitalai le la whaamatala le lavea le sistema ima o sia lava ai o le mafuaanga na laina o le ali malona fafine pe na taofi fa fo se e ta vale ai se manu e te les fa la tu ele se la vela fo ele le fa pe ua fitau i ta vale mo se po mori ale me silim fale ton no pola observa le eskengi mo le na so ai ele ina te mina na ngasenga si ai le isui fong fitalai o lanta vale la le eskengi na le na pu e mai e foi o whaonga le atana ele observa ai fai ai le latu wha lau loina o le lavea lona lua yoi ale ua mai ele na le ma o sia o ta vale na iai ina o ta ofi tutu ele suifo fitalai lanta vale ni ia la vea i se li ima sona fine lima tausanga se manu o ina tu puet wha lave ai le se mea o le tala ina nau mai le se mea whapea a mea se mea matuia se mea ua tupu ai peo le winga lau tala tasina wha maoninga nanga o le tala nau mai wa avi ese ta vale ale malo ia mare suifo fitalai ale la ma wota le se mea whapea na ese tala ia mai la pse pela o ina lena ave lo le tusila le lo ia speaker ave sa o lava ile observer yo ta u ye isi order lenga ave ye ile observer ia yo o te mila 10 or 20,000 tu pena se i kai au pe faino print out tinga tu si ia on tam faile tu langa o le tele o tele yo tu si mor silfia ia ona i mea ia le atunu pe ole no miele li pine le fa longo tato ni no foi fa matala ave mai io le foi la tato te vai to le fenga lo tu le no motni na sa fa le mai ya le sui fo fitalai ile o ia se me fu le fa pe a me o la wo fa le mai ia po wa fia I ni manuanga po di me fa pena ai samo e silfia o le o uma ona ave le tusi official letter aleluia ile observa masalo o tau fo inisi o tou po fai ona fai do atu inisi ate o tou ia pe o le tusi le o le na mai sa o el sos mai samo ia se I fai lo atu yo tatu nu tai au mawani kopi ia ona fai tau le ia tu lea mo tatu na tatu nei mai ia pe o le sin na fa marsia ia o te au na pe mo o le nei tu la fia ia o le pe o tatu la mana ia na le fa no longo ia io I Samoa te nei le isi tala mana ia na le la manino le tala al minsta o le malo tausi pe ona le wa ia ta fa ia lava ngā luenga le whatuatua I le atua Samoa tasi. Pe o leo tala wha mamai ana minsta o tupe. Le fionga ia lau timu ia a poa wele se petai a mina maai. Pe o leo na ia tau tino lava le tā ua o leo mai tutonu as a team, one team, o leo team, whatuatua I le atua Samoa tasi. Na whisiringia le li fai news. O le fai mai tule apa o la tonga luenga I tau sanga I tele. Pi o leu tu mai le ua tu a eina. Ma nei ale vai ina mai le I o lau tim ia. E si se tule apa.
se I sini tu le e ui ala wala ono le o ese mai o lea o le minsta o le malo tausi ai o lea o na o mai ai lalo o le tūlanga fulele o vaenga o ngā luenga o la tau o nisi o ngā luenga ale whatuatua I le atua sa mautasi o le tala o le tupe ma le tamao a inga ia ma le economic growth o le GDP ia po le gross domestic product tamao a inga o mea umaia mawalunga o le foreign reserve healthy healthiest o nada watuinga uwe suti ai o lea la fai mai ia le minister tupe o le matua matango fie la vortala tupe malita mau ainga o le io lana fai la morima I fuafuanga a isi vanga ia ua tala noa ni faa le lea la tu ana watau sili fai mai le tala le minister tupe e ngā fatia e le tala o le tupe a Samoa o lo ientimine. O le maualunga na, o lea la na tau maulalo arta mau ainga o Samoa. I le taimi fato a umai ia le afu le COVID-19. Pa maulalo ia le tamau ainga o Samoa. I na ua uma le COVID-19. Le legu tupe maua. Ma tupe whaanganga, economic growth, le lei, healthy, le foreign reserve, ma le tesi ma le lua biliona, le budget, le tupe lava lo iai, le tala o le tupe langa ua le pasia tala o tupe, a le 1.2 miliona, le na mai malatou, le tala o tupe peitai, ua le pasia tala o tupe, o lo le le cash flow mea uma maulalo le ai talafu alulunga le GDP le foreign reserve le mea uma lava tamau ainga si itia tamau ainga I le mea na iai na mai tonu tua le anga whaia lava e mai tonu pa maulalo le tamau ainga wa silia ma le 50% 50% le limit e le mafainto e talafu Samoa. So o le tāua la na o mea ia Samoa. Le ala fato ata tulo nei. E se uma mea ia mai ia le HPP matam fai fape a mea o la tau na amta mai mea le mani mea. Mana tua foi. O le lilia. O le fionga le minsta. O le tasi le tangata na fua mai le HPP. Fua mai tu lepa. Ia le soifua o whaingaruenga o le fionga ia lau timia. A le lava la ui tau tino. E le tupu mo mua le teimi luas fulu tosu tau sanga o ngā lua I lalo le whamalu o le malo o le HPP. Lea whatu atu lai mai ia le tūlanga lea. Ina ua tūlai mai le whatu atua I le atua Samoa. E lea la whaluaina le sao lau tala le na uwhatu e na po. Lea u whaluaina le na uwhai atua I Samoa. O le tūlanga o le tamau a inga o Samoa. Pato a le leia I le whātau sanga taruai. O le 1.2 billion lea sa pia ngai martatu atu ai talafu. E le ngatala ina leanga le tamau a inga ina ua mai tonu whatu tua I le tu Samoa tasi. Le mawhainto e whaimani loans. Tau fia loans. Ale ai mai le uri matala pelo mai le atu. Ale utau tino I le ni utala ia le minsta tupe o lo yetimine. E o mai ki tonu pa maulalo le GDP di tamau ainga. Ai whana I lunga ai talafu. Le anga tutongi ai talafu, ta puni ai talafu, e le mwhainto e whaise ai talafu. Ai o mai ana nā solo whaime o latu excuse, ma. Le utau tino, ia le sai lalo le HPP tau sanga tele. Langa o le HPP, mo ia lo tala. Lau timu ia,
ole leva na dua i lalo ole HRPP. Tama sa i lalo whamoinoina tu lepa i ngā ruenga. Ha leunga ngana mai. Whātua o leo Samoa i le tūlanga ne. Aisia. Le i le leina whaatinoina. Mea le pese tua ni tatu pokalame. A e fua lava i tausanga. Wa lava na matutoe. Wa lava matutoe le fase furu tausanga o le HRPP. Ma le lua se furu tolu le lusu fia tausanga o tuila epa as a Prime Minister of Samoa. Lua se furu tausanga. 10 years. Em tua tele ana tausanga. But 23 years o tuila epa. Whawhewhera na o mai temi o maulalo te mau ai. Whawhewhera na o mai o maulalo te mau ai. Ioi. Maulalo te mau ai nga ta puni malong senen fento e faisu o silia ma le 5%. O le 1.2 biliona. Tasi ma le 2 biliona. Le la matala tupe. Le famelo timuia. O le tala le tupe na mai malato. Nei ai le i. Ai le i o temi ua le pasietala tupe. Le tupe maua 1.2 biliona. Billions. Si fautala tatu samu iai. A lea la te amitala muli administrative. O ai lava vanga whaina ua makang tiklea mai ala tu tupe ia o mai whai. E o mai totonu ua matua lava le tupe Samoa o lo iai te mine. Ia, o wala i whalongolongo le lipotila. O wale whalongolongo le lipotila lau timia. Ale o le mea te fifi ai. Lai au mai a declaration ia. Ele se me o mai lalo o le whaamalu o le sapa. Ia por Samoa Uniting Party. Nena te au mai a lava ilea i lalo o le malo. Na te no ta ua ia le a o le taimi e loai o le taimi o le whaatuatua i le atua Samoa tasi. Ina ua taunu mai i le lua olua tasi. Lua olua tolu. Matua le anga whaia lava ta mau ainga. Isia o le taimi tonu fo na le malosi of COVID-19. 2019, 2020, yes, o 2021. Pio tau sanga na tolu leana wale ina tau le COVID-19 o le COVID 2019. Pio na whapupu whapena. Ata sinanu merana ta te longo fia le tau sanga na matai le whama. Ia, so le luas furu. Yo mai lusu tasi le palota ulu fale mai le whatuatua i le tusamu tasi. Matua pa mauralo le GDP. Leanga whaia tamau a inga o Samoa. 5% over ma le 5% e whaia e talafu e le o toe whatangaina se e talafu. Sisi le mana ia tatu wa vai tuto e nei numbers. Ele ni tala hau. Ele ni o tala whatupu. O mea o leo au mai e ila tau ea. E aputi ma va ai au tupe Samoa. O le tala le au mai. E fiu e tau na whatuatua i le tua Samoa tasi. Aua. No manino. Esia timing. Le timing. 2021, 22, 23, 24. Le fatua vesinei a 25. Ioi. Au le taimi a toa le atina. Le fuilan fala la mina po elefiona lava le ministau tupe. Le lenga o dividends anu pifa. 22, 23, ioi. 23, 24, 25. 23 was 18.3%. 24 was 9%. And this year, 10%. Se fauta la tatu iai. Paingai fast. Tau te fiu le hero pipi e whamatala mai. Ai tatu se le itala noa i item teitasi. E te whisiri mua, fia tau sanga na iei le vangaringa. Fast food. Lua sutolu tau sanga na parimia ia ture e palava ia. A fia tau sanga na iei le whatutua i le tuasamu. Nga le whalava. Ua lava le nā matutu. Tau te le tue tala noa ina item teitasi.
No. Ele mafai ona yo tala nolo i taimia. Ua lava le nā matutoe wha malama i tangata le malama. Yo. Po a me tau whaaleanga i olo whainei. Lea o te tau tino atu Samoa. O le tala o le tupe a Samoa ma lona ta mao a inga temine mauanunga. Whanga i bunga le GDP, le leile economic growth, le leile le foreign reserve, le leile mea uma. Se lau pasene mea uma according to lau timuia. O ia o lo wa aia tala o tupe a le atunu o temine. He na te leo a maisi declaration wa pe declare mai a mea o le sap. Yeah. O ngā luenga uma ia le whatuatua i le atua Samoa tasi. When they were together, e leo taulia ai le taimi. Ia po mawa vai foi. E ma taulia le tutupu ni me whapea i sama i taimi lea. Ina ua vai waina. O mea ua leva o nā fuafua mai. Io e. Lea ua whaatino whaatasi. E ui lava ina ua vai waina. A le tau tino an minister tupe. O mea ia. Al whatuatua i le atua Samoa tasi. Io e. Ia, ora nā. A mai la se si toe whapea le amanea. O le whatuatua i le atua Samoa tasi. O le mea sili ma te lena e whaia. Toe revive le ta mao a inga o Samoa. Tau te whiwala tau whai mai le ta mao a inga. O le anga ia le afu. Tau ngatari soifuanga. Ia le awhai atu. O le tau ngatari soifuanga e tau te tilo i le lalolangi ato le inflation. E fua i ai le tau o lome. Ia na. E leo se mea na o Samoa pe anu whai atu. A tutu mai foi pe point whenga malutu. E le mawhai na lato tu e tu ua i lalo le tau o soifuanga. Never. E tasi a le product, le ala vau te pesi so atu ai. Pau ana le product worldwide. E le tu mau lona tau. Nao lea. Nao lea le me le tu mau tau. O loa uma o le lalo langi. It's keep going up. Keep going up. Eoi. Ai tasi ana le product. O le taimi wailunga, o le taimi wailalo. O le taimi wailalo, o le taimi wailunga. E nao lea. Le fui tau te whanongongo te Samoa. E aro rua a mai le tau o le pensini, mai le tau o le oil, mai le tau. Awana o le product. E le afo. E na te mauan mele o le lunga ma le blanc. A lunga sa blanc o lunga sa blanc. A le fau o manu whamtana tuan mea neina whapena. Not so much o taua. E le o taua e afu ai. Io e. E afu ai lea. E afu ai le tau e whaatau ina le barrel of crude oil. Io e. O ina e fua iai. Le tau o suau. Saua le me o maualunga le tau o le crude oil. Na. E alu umalalangi. A saua pau ilalo. Pau ilalo. Pau ana le product te tau te loa le me tau ilalo lunga msa ilalo. Ao se upu le soifuanga atoa. E ala vo te whai atu. Le anga o le nā tururana nā o soifuanga le te soifuanga wolai. Io e. E vai la la. E la la. E a fua i le ale la la. Langa ale la e tu mau le development. E tu mau le atinai. E alan tatu whasamo ina le upu o le development. O le ati ina e. Rono winga i le ese me rifo. O le ati ina ae. O mea uma soifuanga ma le ola. E o ae. E le eise te mea ruru ma rufula lo te vanga nā ele mele u whatu nei. O lea. Le products lea o le oil. Petrol. La lavarita ua tatu i isi atu a pena. O le oil. O le suau. O le aviation oil. Ma to inga. Me foi na fiua ia le mele tatu te taumwhai ia te mine i o le mea to inga ta vale fule le pila i ele ta vale le i o i lone o sau nei i le eise maintenance o ta vale. Ma neia. Le Tesla le sau nei. I le eise ele alu i se gasoline. E pi alu le battery.
O le mafaufaunga lava o le foi creative. Na mafua le mon mea o le taumawhai whaititia le velasia lalangi. Tu ititia ia pe oil refineries isi mea ina take. O le mon koale. Pe o vaenga na le whapea le whapea ua e te tau o na lausilafia e tangata uma ma tau tuu whaititia ia le mea le vela lalangi ua vela si ai le North ma le South Poles. Na pe ua liu aisa ai ia ua liu suavai ai ia snow ngā vaenga lalangi. Ma tafe mai loa e a foi na sitia le sea level. Ia e a foi mai la ina o vela sia ia maunga aisa ia ma tafe i foi la. Ia pe o nei mafaufaunga na e a foi ona o tatu wa ai i le mele o fai pe tatu atu o Samoa e whaonga le tau o sui fuanga e fai ma mea e whaavale ai ia mafaufaunga tata. Ia e fiu la vanga ia fe mea tau me tong tasu fuanga fa o ai ia se si fai ngā malo to tu lai mai le si fai ngā malo me fai ngā latu to mai lalo tau o sui fuanga. Ia that's mana tua lo tala lea e atu lai mai se malo fo. E fiu tu le e pamale la tu vanga e fe eli e to e a fo e fai le mele e to e fo i tau sui fuanga ila le mfai na tupu a fai o le tupu nei Amerika e le mfai la Samoa fai se vai fo mena Amerika right now e le tu mau le tau o loa i Amerika e le tu mau tu ama walunga peno fai tu pau wale product e fe me ia ilon tau nei Amerika or gasoline kesi le a foi pensini o le diesel pawana me ni Amerika te la tulesi te mawalunga te la tulesi te maulalo e a foi mele te no toi e fa pena uma foi la tu Samoa pena uma lava tatu Samoa io ai so ia tatu te avisisiel tau ngata so i fanga io o fai ma alfanga ia le vanga lea iwa se fuma titu afe ono se lau valu se fuma fa tu sena male iwa tolu valu tolu pasene o tangata ua uma ona le stala iwa suma titu afe ai se lau se fulfitu wafe montupu le mo mia ele stala ina ia whaatau ngai ina ia mwhai una whai le palota o lona winga to se fulu i wafe to se fulu i wafe lima se lau fasu matasi tangata ia tutoe o lipoti lo tfetu lipoti ma ia na po somewhere around 10 o'clock last night. Se fuma leiva afe lima se lau fasu matasi tangata e le i listalaina. That's still a lot of people. Ore matua to tele o ni tangata. Afe tangata e li listalaina, to tele. Ole afe o tangata e li tetun e le i listalaina. To tele, le au mai i. Se fulu iwa afe lima se lau fatasi tangata e le i o iai li listalaina. Au le whamuta ni tapuni nei lola i le aso taiao, i mua taiao i las whalele Samoa e tapuni alo i e loa le lola aso fia ni aso whaata ios aso wha le ua tapuni e isi wharpalo te temi nei le so le ua tapuni e lata wharono ti ai au peia o taiao le final le upuna e au mai o le tapuni le tu mau i au te le lopo e whawhenwa uinga na upu o le tapunia le tu mau. E sea, o winga e te talapea vanoa, langa o le upuna na mai, o le upuna mai tapunia le tu mau. Io l'alto inga fa le winga. Ti tanga ola o e fa le winga o na upu per fa per e sira o fa winga inga. Ia, e fa i foi o tatu ve vesi i lunga ia i la tūro fai mataitai. E sili musa fo i tangata o tatu atu nuu le le wha maoni.
i o latu whaifa. Me vera na lea ngai lea fo le sai i lunga. Ata tauna mai le pitola au o tangata tanu. Io e. A whai o le te whaalongorongo mai o tangata Samoa e tele o le stala. A le tele lo whai tio i lunga i vanga whai. Le aila sa ngai te tele iau tala i lunga. Ai leo te ke ina o e lau mata whau i tauna whai. Peo na whai atu. O le se fulma le iwa awhi. O na tuato tele o ni tangata. Ele mea na tau langi o le lua awhelea. Ai te mantua na fesili a tangata i le komisina o whinga palota. Po e ele tangata o tutongi lua awhelea. E tali te marolea. E tali a le komisina. E li tupu. Fta whai i le lua awhe, lua tasi le tuna fono lea. Io e loa ia e o matemi leire i aini tangata ua tutongi lua awhelea. Ia. O tale loa la po fetonu o tati el sa one mea. Pena ona fai o tula fono, ai le sa vavadi ai. Ia na o le lava tau te vai ni mea. O le fai o tula fono ina ia la vea e na o nai tangata. Tu fita tu. On tu whanu o longo le interview ale komisina o whainga palota. Na iai fesina ave iai. Pe whaafewhea la po e lan tangata o tutongi te lua whea. A salutari, le I na te loe le I se mea, until now. E la ngona ia le whaanono. E la ngona ia le te whaanono I ni tu inga mea whapea. A whai nei la sfuru I wafe. Ia sfuru I wafe. Whatele ia lua. Ia, torsu warua. Wai ke leo ngā kupe la maua le atu. Pe a whai la sa o tangata ia. Manina foi tō telefina tele I parota. Ile stala. Ile tau sanga o mawai, ile 5 tau sanga tanu ai. A le tala komsina. E ai se sintongi se ruafe. Ia ta ilo e sole. Ka ilo e pe sa oni tala. E langa o te whaanongo longo interview. Aso uma. Io e. Isia. Ele leia on tatu whaanongo. O I foila. Tu te lo o tōnu me sa. I whaafume. O vai maunga tōnu. Tanta li le stalaina. E lua afe se lau 5 lua. Lua tasi 5 lua. Tangata o vai maunga tōru lava ia. E le stalaina. O whale ata tasi, lua afe, varu se lau on tasi. Whale ata tōru. Lua afe, lua se lau fitu tasi. Tolu tu malo le ova mare lua afe tangata ele I le stalaina. Whale ata tolu, whale ata tasi, ma vai maunga tōru. Si whau te tatou I sama. Lua afe, lua fitu tasi, whale ata tolu, lua afe, varu se lau ono tasi, whale ata mua, vai maunga tolu, lua afe, se lau 5 lua. A le lewa na whaio listala. Lewa na whaio listala. O itu malo I lalo I fo le afe. O vai maunga mua e afe tolu se lau matolu. Vai maunga lua e afe lua se lau se fulu. Vai maunga wha e afe se lau male iwa. Pare ata lua, tasi le afe iwa se lau tolu tasi. Masanganga mua. Tasi le afe varu se lau. Lua se fulu. Tangata ele I palutain, ele I listalain. Ioe, peo no whai atu. E wha I fo I ore sai ia I lato whai tūra fono. Mai lato o lo tō mai tūmano. A o oe fo tangata paluta. Ioe, tatia ia mātou whafonei. Ioe. Ai pi o tōra vai samo, wa le pe peseni la wanga ia le o limoni. O pulotu. O ana tamana whatara noa mai e ineli ina mo wet. O whai mai na o whafone ia le tele supporters. At whatutua I tua samo. Au sa mora vai ia. Ua HRPP whasoro atu. Tala tamai.
o mele ia ele leila vorta tu vai tu tatu ia tatu e ele listala yo e lopo o tou e malo ele se fai pule lopo o tou e fai ina ele sangata e lopo o tou e man malo ele faz do tou le listala le lopo o tou e malo ele tu mon pule le o tou le listala le lopo o tou e malo le supo le o tou le listala le lopo o tou e malo ele hita pipi malo ele fast au ane se furu i vafe lima se lau fasu matastangata e lista mai foi numera ile malesi la mea sa whalongo longo na nei talani ma tu veno tala no tu na fi na vala autu ile epa ile komisino whainga parota tu ile epa called him the day before yesterday I think ile lopo le aso yoe but na fatala noa mai ile siapola tele na ia tau tino ai na vala au ma fesili yoe ai va ila le tari le au mai nei le tala nei pai mai le tala le komisina o whainga paru ai le lelo to alu va aile la fatara noanga ma seu manu yoe ma fonga mua seu manu o le radio samo len fatara no ina ai le lau sabutari e paua tangata o le na ave iai le whangai tu la fono le amata le sumarfa o sui tau va o umana le stella i le ofisa o parota paua na tangata e afia di mele e le afia i le whalau i loa mo meo ana vatau e le afia i e sui e ua whalau loa mai lo moringo sui sira o tau sa mo le mimi longa o mene antu feno tana noto na fi ua call tu le epa il komsina le ale amanyel tade komsina sui atoa le kadi komsina le ila ule fano no interview le la fatar noanga maleli fonga mua na fesidi fom fa fela ia mo vanga ia o fa loa la to malatu sui o fai la to falaulo ai fe tale fe me ia por tu la fono e afia uma fesili foi no fom o no winga la e fai o to e fai tu tangi me le e o ala tu e avela tu tangi o famsino ar fesili alen fesili e afia uma o tu la fono e au fiai mo meo o afu o pos foi o fai fala wilo e au fiai le meo na vatau e au fiai me o manava ai to sau ne tali ina o fesili ngia tu le partura fono le ai sau le tali o sui o le tali e le au fiai ana vatau e le au fiai le fala wilo sui tau va na o ila toulava ua le talaina o latou suafa i le ofisa whainga parata. Pawana tangata. E a fia tulafono le amata le soa. So le aro tau to sila to ai. Ana o mentioninga na por kalamena le vala au faala tua tu le epa na vala au i consider. Yo. E le ia le fai mata tu su e meio tana toi. O sa ili tana na. Na fesili ya ilia e tautinoa ia le komsino whainga palota. Ea a fia uma lava mena i le tulafono le to a taume. Ane whai au sa fia mena tōia. Whai me fia me. E tu sa lava pe o lea wha to a o leu wha fose ian wha ta ape pāne mene tau sangane. Ea a fia uma mea uma e o a tulafono le o mai nei ele. E a fia uma le toru se puru aso after. Eo e. E se ta uo nei mesole. Langa o lesi to telo tatu e fa pasi fa long na o me voi e adu fa long ai o lo e misi fa long e meia oula e le misi fa long meia pe o le o fesili lo la
ai se a o sui e tali al komsino fenga palota kampea ile la tanoanga mai foi ma seu manu a le usa ni tali wa ola na tali ya tu lepa ile a fiai ia mena ile a fiai al fengo ana vatau man fa la lo posters me fa pena yo solim ko o foso on mo to o fo ai le tu nga mi fa peso ok wanta pe asia na mamudu trailo mutu la por kala mena po le vala au fa ala tua tu epa ile komsina yo ale o mai nil tali komsina o fa longo news ani ni tipi o tanga vai ana nei o to fa longo ye to le tali le amai pa wa I o tangata ya afia ile tu la fono le na o tangata wa uma ona le stala o la tu swafa I tonu o le office o finga parta a o ila tu e o fa oriori ma fa ele a fiai a o le fa ila wi loa e na matau ele a fiai a me o mai an tala no na fasidi ai ele li o fonga mo e me ai la ve o matura fono anyway taru sia ia sole pa wale me fulele ka ke ke le fifi ai ona pe le fo le voi la no fa longo tona no fai tau atu le observa na leila observa le o avatu le tusi le loia ale fon fitalai ia te uto a fa longo me observa e te tonina lo tala le na wa ia te uto le tusi ale loia yo o tou isi tangata sili ona tau whaaleanga ma whai tala pepelo e a fia I tangata. Lea lau e a fia fui lea le tala I sui whawhetalai mane tau au maia o le ata o le taawaritu whaaluai le ata lea foi. Le taawale le na mao sia nei. Ma tala I o au mai nei wa avi ese sui whawhetalai. Ma taawale al malo e le to iai fui lalo ane o mo wanta le ai o le fon fitala ia ma sui fon fitala e le lalo o le fa malu o le malo tausi e separate lava la ua ia fea ngai yo it can be right e se le ne mo tala tau fasise sa ia observa na o tia te tu tusi ale tu mete lo ia ia ni tu peto te ono tongia yo wa leva na fai lau tu fa leanga tau fa leanga aisia mena leanga le morto nga dua tu tasi na ole HPP al me e anga I tu te langa ngoina ele fa pena newspaper ele fa pena newspaper le lalangi nei io le upule masani tatu tamale o tu ngaton io na sa ta tu ngaton o tu vatas ku menga o fa ku vai kasi ka ku o fa ku vai kasi wanga sa pu meso na e ke fa tu vai tasiro e lo misi me ali mai tanta no fo fa le lo ngatu tonu ma tau tua sa mo lo na turanga le e o fa tu vai tasi aua o fa tu vai tasi langa sa pu vai tato Ona o le time frame la vale na mai o le piviota o fa la wiloni o le so se fulu man fa mas le sufa Monday o sapo le so vai so le aso suman fa you like from July 14 till August 24th the time frame na yo o le tato tu la fono le mo fa la wiloa no fai atu samo un tua o te ia le tali le o le liu mai tali fai mai ar kom sina sole e lea fia ai le fa la wiloa o ana vatau
i le tulafono lea. O kaisori. A fai na e whalongolongo i mei o te whai atu. I te tatonuinga lau tana le whai atu. Ioi. Le tioa au mentioninga nafi le wala au whaala tua to ina rea. Wala au de komsina de parata. He called him. For what? E fesili e fia malama. Ai e maisi mena whai tua. Lela o sau le tali al komsina. O ese tali. E lea a fia ai ia. E lea a fia ai ia na watau. All of a sudden, sweet change. Ai le lesa mo. Lo tuto e olu ngole YouTube. Su e whatanonga a fonga mua seuman. Male minsta. Male komisina o whenga parita. Ne tue whanongongo lea i tala mai lau whanua. Ale li o tipi o tanga vai o le so. Ona e loa ila ia lea. Na foi ele le ia tatu o i mea lea mai malatou mai samo. O la tonu ia o la inu nofu samo mai. A whaila o tala ni leo mai e whapōngi sātou e mtatou ni whafu. Na whawhenilan whai. Ioi. The Pacific Region Infrastructure Pacific Officer. O le officer tūtutonu. Ioi. O ngā ruenga te tele al Pasifika. Lea ua lato filfili ai te matai Samoa. O le suafor te matai Samoa. O lea fionga ia ngalu ma le mana leo i Titi Agnes Swalka. E tele ingopi uma e lua ingot matai na misi atia. O le tamatai o le fionga ia ngalu ma le mana leo i Titi Agnes Swalka. Sa CEO vaenga o whela o inga i le whai ele matunga pena o tatuat nuu. Ia lela ua whitwhilia nei e le malo o le Pasifika. I le latu ofisa tūtonu. I tutonu o fiti ia lea fo i tamaitai. O alo lea tunu i sia fo i tūlanga mawalunga. Lea ua whamautu nei le ai usuwa i fiti ia mo lana ngā duenga whaufotua i tutonu le ofisa lea. Lea whaparinga ina ia lona whaingoina o le Pacific Region Infrastructure Pacific. O le ofisa tūtonu o ngā ruenga te tele al Pasifika i tutonu le nuu fiti. Lea la ufitfili ai lea alo lea tunu ne tamaitai o ngā rumani mana Swalka. Ia e whai ma whaufotua mawalunga ia o le fo i tūlanga mawae. Wala tu filfili ai se tasi. A fo ia fiti te o tele le population fiti. A le lava ua filfilia le alo tu maitai o le tunu. Ia ona e iai ona to mai whapitoa me tau engineering. Ia te le lopo le civil engineering. Ia po le alama. But I believe so. I believe o le civil engineering. Ia nasa fsoso ni fo te maitai le me tau town planning. Ia ma meo awala whenga awala. Ia ona to mai whapitoa na iona whailonga maulunga. Ia e mau atu i investe whafo. Ia lea ua ave iai le whatutuanga o le Pasifika. Ia po le South Pacific. Ia e ngā rua i te tonu o le ofisa o ngā luenga te tele o le Pasifika. Ia o lea o lo tonu o le malo fiti. Ia, congratulations. Ia le fo i alo le atunu. Ia ua tuua ngā ruenga io e sauma le vaenga o le pursili po le CEO o ngā ruenga te tele ia po whelau inga i le whanga ele ale tato atunu le la ua se e mai i lona tūlanga i tonu o fiti i le i taupulanga Pasifika. Yeah. Yeah. Pei o luas fumatolu miliona
2.3 miliona le tau o le vaa. Ma fou le Samoa le tau no atu masina o Setema. E no fea tu le fui complain ai ia tu le pa. 2.3 miliona. Alon sau le vaa le fasu le minute. Lono winga o fua tu le temi au tau nu atu le lai titi an maini. Pea lua ile vale o sale longa ma o minute in fea lua ile vaa na. Oi fui anga le vaa na lai titi an maini. Ima se vaa o safne. Fasu le minute na fea lua ile vaa o porum savai. I mun fanuam sale longa. Ia le fula ameritala le vaa lea. Ele ngata na 2 milion tal i Australia, fatau te Australia. Ia ai o se vaa sao tele toe mama, fe metule epe maulalo le vaa, fe ngofie na ngau le vanyu. Lima suta vale mfaina ofie lima se lau pasese. Ia o se swinga fou, ia ma se vaenga mana i fou ilea atina ale tatou alo. Ia pio na itala na mo Samoa, mai Samoa. Mo lau whaafonga ina ia mawhai o na whai ai lau sila ma lau ai ia ma lau fo i whiliwhilinga i oi tūlanga whapena lea ua ta pena le tatou atunu i mo whainga palota ta puni li mai aso nei mautino ai ta puni ai ia lola palota ia umane pia no whai atu o numero tangata i temine so far 19,541 tangata ele ilista laina. Ai a faila ta puni taia. Wala ni simera. A fai a tose torse lau. A tose fasila un tangata me faina lista taia. I don't think so. O lono winga. Tau tino no fua ma le si foi numero. Ele ilunga la tite toa si fulu lima a fe. Tangata ele ilista laina. A tu la fono fa me tutongi lua a fe. A le fa me kom sina o fainga paloto. Ena te loa ele i eisina ele i work le tu la fono le. Ele tangata ele i au ina se lua fe last year. Last 5 years. Yeah. O le tato i le tala na no vai tu le observer. O arrest ia se ele i fo i le au. Tamau le ele. Few. Po le lava pe sao ia le observer pe se. O le vavaia ia i nenea. Ele o maua se to file mu o Samoa. Ona e iai ata ngata olo o lato pulea le ofisa o leo. Na uva itu susinga i lunga o pengat whailani. Na maile li potia tangata. Na taua ne tangata. Leo lau whionga komsina. O na ua i lau ele Samoa. Le li o tamau ele. Na taunu foi le ngari le taunu foi le fafine le mai Australia. I Samoa. No falongo foi o ave fapea tala a saporas foi na ia fatutu ile tu samutas. E pe e longo ai le official leo. Le tangata le utula ele Samoa. O levan failan so tu rafon. I mea tau te famese. Ma mea tau a foi. Mea tau fau. Mea tau fa leanga. Mea fau. Levan fai i lungari le mea ia. Ai tau no i Samoa. Sole. Peni pori kātia long tua ia. Limonim. Tui lepa. Ona fesili ale Samoa le mafau. O fea tonu le tatou atunu. O fea tonu le tatou atunu e maua se mapusanga o tangata o Samoa. I mea o lo tula i mai tenei. O ai tonu le tangata le behind the police. Mai e tau sanga te eo o mai te mene. Lea la uta toloa. Tau nuu fafine le i Samoa. Peo ai. No foi tua malimoni. No foi luma na ta valem tu le. Langa le mo mau atan tapu e mai. Ia vai. O ai la se le am fena la tu tango le mo dia fine dia. Isia.
o winga le o tatu nu le te tanu no toi yo le o tau nu le alo le tu o lana ia te tau e tala no ai mawhai e nsa ilinga aisia mama ioa mama i taloa lo sa moa li leanga whaia o tangata ntaita ia le tu yo yeah o le whapirtala lea yo if Stewie didn't say so, the commissioner never react. Can be right. Can be right. Em fight on sa. Yo. Ai lang o lena tau tino asiri. O leilo na ainga ai tau watu to a lima leo. Tau nu watu ilo na fale papa i puleia. Yo. Yeah. E tau te tua ia foi le lo la vole ai anu foi samo ia a pape o fala vela o ainga e le mafai se si o tatu na tatu te ena fala vela o ainga asa wala o le tio tama la le an wala mari o tama on o ia io ia tatu te vapa ai to ai a fua ia te ai le anga o mene sa mo le tunu au fa fonga mai fo i tatu ainga na o fionga ile tai fono si tai fono ia la le tala tele ia mela ona sta pena tatu mole ai o tasi le alo le tu malusi io ilo tatu ainga fa fai tasi le uso o ana sa ilinga lo loto i tutonu pe fai lang na ela tu mo me tupe ele tupe palpala wane le fai mai le o ane afamasanga ua tangi asito ina o faaftaisua yo e solo yellow vision pe na ua tafe sa fai foi e la auli ma le fast ia tiu malu ia matui faasina au ua tangi vale tele ele i fai se la auli na mea ele i fai se la auli yo ele i fai se la auli na mea yo ne yo o ila toa salatu fa ngalue ina mea ala lo manatu e tu sa tala tangata ina fai ma tala lea i fai ele ten tusa yo ai le papena na taloka tangata ia ele taloka ina na re tafia o passport na fatpui ai di fatpui tangata ele arresting tangata ia so ia ko ke valea fa yo fa umi fa valea ele arresting ia te na ratu di America ia maleli ina vani Australia na re tafia tu sfolau pau na au tu silsila la o ame o fatimne ele o mapu tau falanga yo le maputo falanga a o fia tanga tole fatu tu ele tu samo na o tu tono fatu pui taloka ele winga na tala o tu te pelo le tu lo le le me o tu mai ta tu te talo ile tua ia tu la mai le fatu tua ile tua samo ki lini uma me nei fatu a uma lava le corruption ia samo pe a loka tu le pa pe a loka va ai le reaction at tamalo le ele ngalo ya cha tu te lor te mi lergo no foi fa ma fa ngola so na se lima oi foi la so le fa yella to so ponsa la foi le termina fa ngala tu fa natura a to tilo le ya tu le pa ina wo atu ta vale le o le a loka la to never ailo le tamalo na he changed a lot never ailo le u amata na melokangi ai fule le hopeless yo ai te ia o to sui le me ina wo atu ia le au le malo yo le lo poina vala au te wo atu mar sui au ma me uma fapea ai o ina ana ta loka ile sona wale mana le to yese corrupt samo
ua leva na le to ia se corruption i Samoa pe an taloka i le sona ai o lo te talo ale Samoa te talo ia tu la i mai le tatu ainga whaafai o te manatu o le taimi ia tu la i fast clean up lava le mesi lea a mata mai i le komisina o leo la to la o ana sala fai ma le loa le fai tangata nei la mena fe alua i tu le epa ma le moni fe avea i fafine silin tau whalanga silina fai upu leanga fai upu masoa i le malo ai tamai te panemia ai watu sa mo escort solo to rua le ale va ai tatu sa mo ia mea fa'afefea na fa'atulaga lo tatou atinuu feagai manei mea ioe Samoa le aufaigaluega a le atua manatua e Samoa i aututalasaga ua tulaga lē lelei viga o tagata ua ola fia pupule o le manatua o latou o Samoa e pulea le atunuu se fa'auta'i le esesega le a le esesega o fiu o ai le go atosi ali'i le nickname ni tamo lelele afua me le o me temnei le valo ale ngutu o tenere na tafiena au ala tu la fono na ave ai to soliro tu la fono na lai ua le fai tutou mai nei fai tene le fai o mea pi o na tu fai local passport a tu tata ale la wala tu ni tata le na o tu tafia a fai la e se la tale tu ia la nos pepa isi ala ona observa le fai lo mai o le ua arrest o le la fa sa mo pu arrest se tau mai o tu tangata ina fai na le passport na arrest a sa loto tangata a wa nei la fiulo mitusi thank you Tony wa nei la fiulo mitusi observer le la fai la utala la o ele ta mai tala le wa arrest ia fiulo mitusi ioe Samoa awa leo le fofo me umane o lo pa lota aua ni se tia oe i le tupe le fa le afinga duanga le tua mark my word o le ave se o le VATST e iai le mea fa square ai mele so se fainga malora so se mea ave se e tatau o na tu se mea ioe ona ole fa square tupe ele fainga ave se le TST ai mamai fa pele si pito ele ngau el malo da fainga duanga le tu loa tu te sila lele e uma le mele ele ta ua mai la tu na tau ai oso fa nga tonu le toi tax o fai fiau lo le le tu le pa o le lato mala ia ola le mele pe ala tu toi tax nga fai fiau moni arta sila toa tatalo mo se lavea i mo Samoa tatalo mo se lavea i mo Samoa mo o mie Samoa se lavea so fai tau atua tala la tino miti le famei ua loka o nga eleanga langa video nga fai ia tula epa i se ilanga video e ngake kipi le ulu o tuila epa pe a o atu i Samoa now is belong se i utele vai se video fa pena li miti utele vai se video fa pena e fua i tala na fai o te sasaelo ngutu sasaelo patua fia me le tala ai na tu te loto me te fai tala na miti na tu te lona ngana ai la tu langa me nei la fe me ya mama
a fai foi tangata ni tala fa peni e sala le fai e se asa wa ia Samoa fai me leanga ia Samoa o ia le pare mia fa sa fai lona tari I fa sa fai lona san ino I fa sa fai ona in laws I ulu mtanga duenga o le tunu ele pe le mele o mai tupulanga fia ma fia o Samoa very bad example to every citizens of Samoa. Ele mate na mele. E ola pea, e ola pea I loto mamanatu tangata Samoa. Se tai o Samoa na ia mua I whai se me whapea. O ia o le tai, o le pale mia, pule tupe no na tari Chief Auditor na son-in-law. O mai ne New York, I lunga New York, lona san manon daughter-in-law. Pa fonga o tu Samoa. I am voicing my opinion, and there's nothing wrong with that. Utele fatu posi tala mori mau le atunu. E no for tofi pane mia. Yeah. Conflict of interest. Onu tua sol tu la fonua o winga na fa komunisi. Yona la tu me nei la tu te langa mea. E a upu o tu sapura na fai. E sai le fa I e susunu ola. O a la tari mai o tu yo mai. O tele o proka ina o tu. Sa loto lo tu tano mai. Ai le leilo tu tano mai mea. I am voicing my opinion. Ele sao, ele tonu, ele moni melen tupu ya Samoa olea. O le pale mi o tama. Ai no nofo whanau I ulu whaurulunga o le malo Samoa, especially finance. Mea tau tupe, o mea nā komenisi e whai. E whakasa, mo taro sanga ina lava le mamalu, o sia o kalisia pele. Na ona whapea lavo tule epa, o lona ni foturi manu tatu e kalisia. Hear me now, please. Tatu e kalisia. Tatalo mo se lavea I mo Samoa. O le tatu e kalisia tangata to tele na manuiere fast. Na ia whaatanga ina le la auli le mali toa I lunga se ia se ave se fe au lunga lea. I lana le tio. I lana TV whaasalu. Aya, whaasa malava le la auli le mali toa. I mea tau penga tu whailang I te tono Samoa. Paua leo le kalisia na latu la vea. Alo tau sanga fo le la kalisia. Pa mole u tapa fo elo tu sofa. Tatalo mo se swinga o le atu o Samoa. O mai aso leanga. O mai temi leanga. O mai tai silio na leanga. Ale whaia mea maripoto Samoa. Ele me monia o le atua ia o le atua la bea. Ele whaia ele atua se me mangoto ele moana sau se atunu. Leanga o ia na whaia le atunu maon tangata. Ele se atua la whai mento e no fore wha mangoto. Ai sa ili ele atua tangata tala whea ngai maon taimi. Mena o te loto tele ai. O te loto tele ai. Tatalo mo whatuatua I le tua Samoa. Awa lea la vea I mo Samoa. Leo tatou te tilo iei. Aisea. Uman pale mia tu lepa. Tatou lo uman and leadership. Uman pale mia. Tia me. Ista mai taimia. Awo tatou loa. Le. Tu la lava no ile tangata. Tu lava no ile tangata. Se yo tatou loa. O lea tonu le mea lofa a lea tua. O lea tangata. Lea tamari o lea tunu. Se tala leanga na tala le whai. Ua umar taimi tu leapa. Ua umar pania. Ua witness umai Samoa ato. Mena na nipa u. I parota. Ua le fia Samoa I lana taitai. Pena whai la fia me. O fea se me se fia me.
ai ati dena fifia tangata i le lauia Manito ma fa'atuatua i le tua Samoa tasi. O pine ia Samoa. O pine ia. Ia ile li masani ana fa e fa'apena lava lan talanoa. I wala ina no fom tu mai lunga ia tai to. Ola tala na fa'apia ai. Uso. A fai te le te tonuina se tasi o to lea. Oso o i lunga fua. Oso o i lunga fua se sila Samoa. O le asi suinga o le atinu ia te oe. Iwe. Pena. O te lango le tangata. E le itu mo le tofi. O te le iwa ai mo le tofi. Ai ai le potential. E iai le potential. E ono manuia ai le atinu. Isia. E ese an me ta'u le ata mai fa le atua. Ese an me ta'u le poto fa le aonga. E le tutusa mena e lua. E vala i sini. A whapea o iai le mea lofa le atua i tangata. O le tangata na e ono taita ia le atunu. Ia, o le na, te o ta whanonoa i le mea na o ta whaitau tu le news. O arrest si a tari i o Samoa. E na latu whalawlawe o lona ainga. Ia, whapia na mea, latu poi seri o king whai popo ni mali o Santina. E whai fo, vai lai me lai nofu nofu. A te lor valo anga whai fi au vule le umaliu. E o mai taimi e whatpui e tangata mi o le leima tangata sa. Moni whamaon. E sa o loto a wa mi o pupio. Miliamu. Wale. Hadi sa. Al continuation o valo anga na. E iei le taimi e toe fo ia ial au a mi o vale te tonu al whatpui. E wha sa o loto mai. Ia ilatu. E wai. La vala tau tua mo e. Ne fiafi. Tau oso mai fui marta inu. Yo e. Ia. E manatu Samoa. E tatu ainga wha uwhai. Ia o ngalo tau sila i mea ia o loo. Ngawha ma Samoa ni vaitangi. Pulea i pulenga leanga. Pulea e whailonga tangata. E ngangana angelu. Ia mio le ke volo. A tau tala mai e ngangana mai o upus yo e. A o a mionga o a mio le ke volo. Tulai mai. Pa lota mo le whatuatua i le atua Samoa tasi. Samoa whafonga. I o tō pa lota i le whatuatua i le atua Samoa tasi. A o le Samoa tasi. A o le whatuatua i le atua Samoa tasi. A o tō tulai mai pe apule alofa le atua. Fai le mea tonu. O ai o a mio le to tonu saua ina la tunu. Velo il whapipui. Le alma feina fai fiti la to former prime minister. Ile la to former commissioner of police. Fa fena fai fiti ele fai tatu. O tau sanga lea. La tam fai atu tu na matu pitola au. Ia manu malo le whatuatua le tua Samoa tasi. Au tau manu malo. Sila i mea nei, pau ai o me o te tino o te taunatu. O le LTRA 08. Velo i whafo. Malea. Kilingi le corrupt official leo tatu atu. Fale pui tangata ia. Tatu tataria le whamsinonga le ua loma nei laso ono o topa. Le sau no whanongolongo foi il porkalame le li o le li po o le Australia ma le li o limon. Fai me limon, fai ina ia. Fai ina ia laudi. Tala mo ia. Tiklea mai lunga e fai ina laudi at malito mana vainga. Ila tu whamsinonga. Ngata ina utala. A o le tatalo a Samoa. Mana tua whatuatua ile tua Samoa ila tu tala. Mo o mia se tangata e moni le alofa ile atu. Mo o mia ni tangata e moni le alofa ia Samoa. Pa lota mo le whatuatua ile atua Samoa tasi. Pa lota le tatonu. Pa lota mo pari. Uni pa lota se sia ia samilota. Pa lota mo pali i lio olo i pola ta eu maspa. Lautam whanau.
tama o le ele. Na e tausi mai a o titi le o na matua mawhai mtangata matua mawhai ma spika o le palemene. Tu e fo I mai pari e wha awau na mea whai tonu o le palemene. Wha mone mole. O ai o yatu. Ele isi anga tonu e te anga tonu ina ilo tō pa ia malu tatonu ai mesi fo tatu tu malo. Pawana o le tarsanga. Alota mo le susunga I le pali I ta e umaspa. Ia, fai pule uma, fai pule whaoleoli. Manuia lo tō wanga iatu. Io I le whamoe. Si whamoe I le tua. O whamoe ni au tupem so lom so malosi maspoto. Whaalango I le tua. O le tua na te whaalau le liga ala. O le au palota e moe. O whamau ruma. Loto mau lalo. Io ma awani e alu le tua o na te tumbu. Io lalo winga lo tala o te tumbu. Io empty yourself before the Lord. Empty yourself before the Lord. Then our God, our Lord, will fulfill you and every one of you with His fullness. Patumu o tō le tuanu tu. Me vina ma e tō te leilo se mea. You call that you know nothing. Whaalango I le tua na te whatupuro tu si. E wane peo le vanga le. E wha mea la tō la tō tangata poto. E wha mea la tō tangata mamai. E wha mea la tō tangata whaiwhailonga. E wha mea la tō tangata o lawia. Aia oe. Whatuatua I le tua sa mautasi. Alu e te leilo se mea. Alu e te leilo e whaailoa e le tua I ateo e me uma. Manuia le tatu o nanga neso, alofa te le atu o lau o masani, tuila epa, whaftai, lio, sua, soifua, mai e manuia.